McBrown's kitchen. Again, McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Again, McBrown's kitchen. Yet to cano, get it bow. So when you know, no, am I in here? Yet to cano, get it bow. So when you know, yeah, my share. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen. Ghana Black Star Brass Band. Ewo Kumase. Metra asante memu. Sama ka tro sam de ka ne nenam Kumase. Inti enem rantie yi enom no mu ba be ye aduane. Kuoi edin de Ghana Black Star Brass Band. Ewo Kumase. Ye bedi nkoma mu ahun ye. Ba bia wo pote na ohwe mu a onsa aka wo mu. Inti ene ye ba be no aduane ni edi nkomo bebre ni de aton ye ho ankasa. Ye fa sedama aboafo ne yenkwai. High sense. Everyday prices for everyday people. Tasty Tom and Rich Tomato Mix. Tasty Tom Jollof Mix. Asada and Komau. Fakakrabi. Nenya Bebre. Dead doll spices. Taste day inside. Dead doll nutmeg and curry. Dead doll all purpose. Dead doll stew. Dead doll noodles. And sana dead doll jollof. Afei dead doll powder pepper. Eso ababekan wane. Powder pepper. Ewo jaso se. Yeda se. Sanya my way. Kase no way. Sanya way. Kase no way. My way at that romantino. Dial star 165 hash. Star 165 hash. Na ebra. Oba sope eni di so bebre or question I want to me no. Uba say your office people will call you. The only thing is mekai will be and fa momo pin or password MOBIA. Impo so we tum. Na say your office for free. Kromu misa. Nti so bi bisa that means oye kululu. Pacho mo wani na ho. Me da say. The GC brand and meme ya bay me can for style up a body wash at their momu. Nini African do cosmetics the GC brand. But then ya the cleans hand wash soap
ene eba beden abeno ye aduane in terms of say ye de horo ye niema mu ye de horo ye nsa ye de clean ye space so kakra ni nyina ewo ho me da say Launcher kitchen aye mi jadi e wo ka mu e di ama me launcher kitchen o mu nsa no efe me bwana pepepe afei ohima me so me di anwo aba eye McBrown's sunflower oil e wo dwa so me kan fo e di ama o enko ba bia ne ntwan ho mra ye ba ye de aduane no ano e be hyehye so ye ba sesi a McBrown's kitchen aduane pa e de Papa tofu na me so be hia ska na onye ska we hia mama me susie nyina aka metumu sa ma we so fa so na be no no sike fia metua ne busu me bia no so fa so no no me frɛ o ma pɛ ina o mo ba me moa ene se obi abo ma ba so yi me didi na eye na mfa so aya kai say abrebia obey my way insurance no o de obusu ni mapa baako ebe hye so me kire say ofri mu nko ade a ye be call mo a na wa na wo ye my way insurance no de ye be call mo abra wo ko yade krankro yade anankwanhia abubu agu a wo ye wo ho hwea enye impo wakoda yare sabia ebro nam yenu se wodi 18 ekopin 59 a wo apomudin a wo betumi abeka my way abusia na ho fa phone ne dial *165# ewo MTN so se sia sanye my way a ka se no way. Your tomato mix. Wouldn't so one on pass. Say loud, what tomato flavor no? Tasty Tom tomato mix. Ofa kakra. Na ye bebre. Kakra yan kwani stew. Dodwa ope. No color changing like traffic light. Debia koko kama. Tasty Tom dear. It will surely give you value for money. Me a chef, I know what I'm talking about. Because Tasty Tom tomato mix is thick, a little is enough to get our desired quantity of stew and soup. Pepe. Tasty Tom ama menya Japan. Presenya enino aye fefe. Taste no so dear. On point. Flavor near. And it doesn't color your meat or chicken. Cry. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Senande denebia sanet. Into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Me top papano at once. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Wondering how FDA approved. McBrown's kitchen. McBrown's kitchen ebusiafo aduane pa ede ye twa ye ho aba medase afei ye de aduane no ano eba be hyehye so me mrantie ya hu se omu ne me etwi soroku ye wo mu anam ne wo mba be no aduane no ene san me wa santemamu na sabe enwuma na se de omu ye nyina echi omu sa ka omu abomu e kire nka bomu na afi so esa represent se omu ye adwuma no e wo se ye bo omaba so ne eton wo mu ane omu amokro no omu anya ade a ho mfata na so omu se omu ankasa e wo brass band omu be hia e de agenkrofo ani ana de aye adwuma de a me ba cho na se edisi epia wo mu nti omu anam no mba be ye aduane sabrei o se ko omu abonwom no na eden omu ade fro haba nanso esa asia tutum emu nye de nti emfansa mo enhia opanyini a woda eye Ghana Black Star Brass Band eni ni nuanom a omu ba abemiso mo amomom sema mo abra mo bai that's right because ye ni nyum what you say ye ni nyum isu de say ya ye ni nyum let's go atu ohene jina hama mia mu feel free maba ana wona na wo ye me rough wo ba heavy enyo na na o keka bushwa
Wow. Me pato hene wudi ni say. Enoch, ya no akasa de ma mo hene. Enoch. Bano. Mama na where? The Chinebo akudia Michael. Chinebo ase minimu. I don't know you, I know you. I know you are. Many more. Well, also ase minimu ana o say. Bombata. There. Airport. Oh, madam fo. To say brass banner. Bacha. Oh, nice. Let's just say, Obi aye adwuma na nsana emrepam na se emreba o ma se hia e de brass band no ahyehye so agudie na se. That's right. Me pam cho ye ba hu yen sa ho. Ye hu yen sa wi a ye ba be no aduane no. Na me call room say pa cho mom niam ni nie. And ye be ye dai because I want you to feel free. And then mo sister office. E pa cho be banfu ne nkuma for it. Nessa wona be esi no. Say the kan ne wona be esi no. Wa. Pa cho ye die ni. Cho me asante. We asante. Woni ho na tena. Me nana. O nana. Enti na o banku ni kuruma tiu. Because o mo wan ta no so nim say me man dey o. Dodo wana. Abusafo me say ubehia clean hand wash soap. Abribia ura supermarket ya kai ne tobi me da say. Afei metwe me ho na musoma be wo nsa. Ne de aduane no ano ahyehye so. Pa cho mo bra. Na airport madam fo brain na odi obohu ene ubehu say wo mi madam fo mi aminipa a wo keka ne ma bomu nice one obi a ho ne nsa obi awie pe ye begina ye aduane no ho na ya mo hu ingredients no ahodo a ye de ye aduane no ane abusuafo ya ho ye nsa wie ya ba ha e be kire say ye be ye banku ana mebo a say de wo kan na banku ani enkuruma ne nyadoa ene na ye mobo ye nam no so ne niema no so ai de be ye aduane no Ye meat ene ye beef because ya hye ne nchininti ene ye beef no ene ye beef no ene ye Simon Simon ye Simon salmon Simon ene wa ye ene ye koto ene ye momone so nye nkuruma fro ya abra momone enka ho ene ye expert we are there okay ena ye nwo ha zoomi nwo pa kama ene ye nkuruma nya ado a ye garlic so ha yes ene ye akakadru yes ene ye ntospa ene ye jini ampa na meko no anso hu meko ho meko because we ye meko mpacho munyi powdered pepper ne mame ane dead powdered pepper mesro say wo de me bia no ana wa tesi ahwe no hu say wadi hu adanse ntifa no so to nchen ena busafo ye we den dead fato so say kan nuane no nice one good enti ye be shase say bankura ye be shase na ya no aye nam no ye be no nam no na obe blend bibi ye obe blend bia no twetwagu ha na fama me blend ama fagumu a na me soja no ya huhuru bibia ho kama ani we som obi be so fast e dey bio jene no ne dey be blend jene garlic and ye ginger no all right fama me ha na afi wo dey ma me na me bisa say eye Ghana Blaster Brass Band CEO eye hwan ya actually me Inogbano wa Inogbano eno what in the time ben year ben it's in 2023 2nd February it's in Kumasi City Mall. Now what was the motive why wo panyuma na say wonim dondo ni bonti no actually music e wo fie okay music wo fie one a musician of you actually me ma me tonyo o ma me tonyo na me papa onim hwebo ba wo pe music de wo twem na say omo bola live oba kwetena se etie bi you ene mne ni di nkonwe wafa na so be nkruma stu ko twetwa nkruma hu wafa wona so be nkruma stu mu twetwa nkruma ayi sika na bi nie ma me ma we ba kon kan ho ohene mo aya mo to mo bona me sika di e shefra ne shabo anu wonnam wa mpa cho me so ma me blend ne nto ankomo no so nice one enoch beji a na yemfa nkogu ye nam no ho
na fe obeka wenchene any season is mo pe bia mema mo dead spices na ye de agu ho fa gu ho ma me a nice one enti wo say wo papa de o te live band na bibi ye no enti eno ano de awo no na man fa we sam from Sano class 1 to be bana ebia fa gu ho a be na wo de me ko school a na we fama no parade a onku no be won say seniors for na so drum mi ama me na me bo match pass na sa school no na about drums no what's your way acho e wo mu said your mama no papa epanyo no wow yam penifoni na bia enim nyoma ni bibo sa eno mama ma season na mo fa ngu ho enti aye airport yi all purpose no mama white one mfa ko gu ho kama ani e de ba be gu ye nam no ho mesraw enti 2023 which is 2 years now wow gia ni mfa ko gu na sa o hwe na obe penchina na mden chen so because beef wo enti ye mfa bebre ngum sa okay ye de bia half ye de half na egum all right thank you ne de wu okay all right about udi pa the same do Steven maybe am pa wakai me minimum airport na brass band there I mean usuan wo he no hu boyi brass band there sene miss you sika e wo fie okay miss sa e wo fie mi papa bought drums papa bought drums me na bought drums and I like omo de wo mi to tell you man na tiri ye kucha gudu enti no na ma usuam that means also to me bo live band yeah and so me enjoying a live band bia brass band na me bo brass band na wo bo me ba try but oye wadwuma wo airport me ba try as task force clamping officer oh fine mona mo dia mia ties no oh we maybe ka ba cheme show when you say hey wonderful no asidi o mu da form oh nice one say we as one say any ehia wa hey o na kana no ye mboni a ka ha no metumi a show me post no what you say ane Mickey na wo so ye adwuma bi e ka brass band hu ana Patron. wo ye dey Me marketer e wo Tech FM. oh Tech 102.9. 102.9 and you just feel that Enye isem kitwa. hey wow everyone na Enye is on the other so. everyone na so Tech ma me ne do adwuma nche kra everyone na currently on HR. oh I need to have her on this show I need to have everyone on this show ne kasa na ho brasie Yeah, mama preoccupied. how many years no age mo My age more 5 years. Coming October na me 5 years. no when you're 5 years will Tech FM na se dem gina okay ma minni koto no na mfengu so na se de wo gina wo kwai wo yi so yi koto no ho na de gunam no ho nice abren abom okay nice also ye aduane wo fie wo ma to so sen o to so mienza kasa ho de ma wo kasa ho de ma wo I try kakra kakra de mu ya mema sen mema for e ma sen yenim ba awanya mu de ma wale be do sankrofo yi e mema for muni oba na se mu amu ne mo ma me adamfo mo ma me nua mo ma me kitchen partner washing partner cleaning partner no aduane a obi anko be obi ahwe ne sa wow wahine yankwai na mame hwe se omu bua mu yiyi ho no a o ma yiyi enti na se ya hohoro ho dada ti sabre ye de koto no den egumu kama na ene ni nyina abene abom I was for my mama me ba to mo twetwa wie dia ye den Say ye de nya ado an be siso. De nya ado an siso aye be bene a ye de nkruma no aka ho. nya ado an be koja ne so. Be dika koja ne so.
Okay, any fabra. Inti ya di enya do ano egum na mnahu. I think say na mna kra abni o. Okay. Ni aye na abni. So be hwa. Okay. Hwe na numu na hwe say abni anafe. Se be so na yusu ja na ya de fofora. Afi no a check you beef no nchine na hwe say. Embro so a. E ba mama ade nso nsa. Na enam na ben. Enam na ben o. Ye be kan hwe. Se nchine ne beef no. Ayo okay a. Also kage. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay, pa? I think so too. I did. Inti ebesu ya na. Ebesu yes. Say yes ya dia ni say obetumi a show stew na say. Ah, me stew na say. Obetumi stew na say. Me ba cho fade mienu yi so nsa. Ne page si ya mami. Pa cho bre me ngo no. Me ma we ngo no. Pa cho ai. Okay, that's it. Say busa for edi kan de ngo no agum. Okay. Inti ngunu koma na de na eba. Ngunu koma na momone na ba. Momone na ba. Eh, ene exam si bra wo cho. Ai, momone na ba. Oba fa ni nyina na. Ngunu. Da bi momone no. Momone e be fa kakra bi because e beef no nchine ne nti. Okay. E be fa kakra bi. E be fa kakra bi. Eno no me obetwa na obetie mo. Metwa. Enko ene of ansa kuram. Shabo nti. Ye twa ne say ya. Ti de be kan fatua. Nessa momone no e komisro. We have a clean hand wash soap no ebi e wokro na momone de e Ghana Black Star Brass Band mo ye dodo sen. Ye nipa 15 e wo group nim. Wow. That's right. Bene dodo sen nyamu ina namba e. Ye ni na. I say football bit na bench kakra na biaba. Na 15 no obi aye na dwuma nko. Enti da obi ama no bitimi e den. E kwehwemu. Why no here bibu ha? Obehia jene no. Yeah. Nani abri o ya duane no. Pacha waye pa. Na kwa be na mfa so a mu di hyehyia mo ho. Pacha se mi hu se ebia wo ya ade a me hu se the tide wo ba wo be ye perfect se de me wo ye perfect me pe no ana se me pe ana minimum kakra no nti me fro e wo phone call me hu se the tide wo ba ebe bua na se mwaka mo ho abom na mami misao brass band Kumasi ha doso de na ma Ghana Black Star Brass Band yesonku Ghana Black Star Brass Band adikwenta yesonku ne se band no ya register band no okay ti ye ma respect ebem ena ye kwa as unity yini na ase obi adon ye ho enkabum so wo ho okay ena enwom so ayebo no wo de ye fa gospel ayebo wo de ye fa high life ayebo okay hip hop ayebo hip hop afrobeat ye pacha ayebo Kevin boy munyum ni na mu bebo munya nkruma ne na munsi form na mu bebo majo wo fa meto aso eye munya nkruma ne and mama ha do say mesro mu ko machine ho na o se free ha ye kwan yeah, the impose ne so ba be kan. Impose no ba be kan. Okay, dear. Hey, munya ne quick ni ensi form. We shabu pa. Maje shabo business wa ha. Ye be kata so ama na. Ye be kata so. I can't wait to say bedu baby e be ko foma ko bonyu. Enti ye kata so ama na be ye ne enko bonyu ba ko. Enko bonyu ba ko mfem. What you say? Na me hwe akire mamu. Pacho on your man's guest. Mu na mu nko me hwe akire. Me hwe akire bi be say e feel mu.
Wow, inti dia mu ba yaminie. Maduane ne mu ba hio. Afan mo hiti. Mo mi enko jaade mo bra. E jaade fo mo mese yenko. Ye duane ne mu hye. E dia mo bra. Ba ta mo hwe. Yenkruma no. Eye. Eye. Inti mi num no. Na be mana kakra so kakra. Ketua bia kan. Ye hwe ha so e. Se mu ahye de anyami o. Emu hye. Okay. Inti dia ne de be kan o. Se ye de ye nam no. Ye nam ne begum. Enam ni nyina ana Simon no ne. The Simon no. Ebegum. Okay. Let's say the fish ni kom. Eno creative some penwas. Eno hwegum fansanka. Hwegum na. That's right. Na. Enoch. Say so obi wo kuma say nkran tunua ne ba bia na ope brass band. Metumi adi adanse ama mo say Ghana Blaster Brass Band. E wo kuma say. Omuso, omuhye ho pa. Ye hwehwe ma ye hwehwe mo he. Kumasi City Mall. Oh, okay. Opposite. Asqua Presby, sorry, Dan. Quite say, and answer me the number two. For number ni tuja. The number near 0553 1804 19 0553 1804 19 and answer 0543 329345 0543 329345 ni now WhatsApp ni nyina WhatsApp there say when you share slow here from money nyina be hu yen o mama me ho hyehye me fifre tie me hey we exercise pa o ana mo so no o ma amachididi o ko ma me amachididi ani aduane ndia ani ebeja ho abusafo ye beja ho because o ko ma amachididi mu de munya suin ma banku de ebehu ka banku no de suin ye ready amu de mpa mu nko me de bedi ade foforo ai ye nyina ye team fifre inti no ye be ma ye ho mre me relax was na nam kase ye be mu ene mo fa nguma na fe ye hu ba bia ye betumi asa akwaje nyom foforo on your match hwegum member duane no kaish na de mbo twamanum ene mebwa ko be twamanum bo didi ama me pe kaish na udi no kra so ese ne bo akudua Michael chine bo akudua Michael mo na mbo mo se ne mfra chire no dine de empelifudi chine bo akudua na se aduane no wonim so favorite kan no hwe se nchine no wo be nya bia na wo nya bio na fe ye hu se nkruma no be kan ho be ye okay na ye bueno I think say you mindum no mindum no na fe ye ma we nsema I hope obi abete moli ni bi na adi nkruma no sa because e form we de extra mo mi enko bi o anko mamam tissue no we dia mo bre bemena Uyabi. Michael, what are you? Yes, Pacho mu here tissue. Yo. Ani ana mo mi enkwai. Yen fansa hye so. Me pacho Ghana Blaster Brass Band Kumasi. Sa wo pe band we no electricity. Yani dum so ni asem. Yani light off ni asem. Enti me pacho we abribia day and night. Di omu hia ya hoden kaka ne omu nsa.
one some home. Where the one some what want yeah. Enya bia wo de hwan ka say. Enya bia. Hey, mama makai me kwada so titimra mu no. Chale satam no soroku wo ho. Brass band wo ho. What you say? Na unim still need mu benya hye. Dia ne ba konfron ko hwe ni still we. Kan ko hwe still. Kan. Na ye wa hate tena menchen. Ye wa so ani nkomo. Na busafo munim sa brante we mi moja. Menua me from kra na munim se menua ika ho. Enti na mpanfo kan se otu adubone a. We kan wan. Sa metu mo adubone a. Sanka makumia me braba. O papa ye me bra panyini. Enya nchen. Enya se obi adamfo na ne nua na ne babi na da bi o. O papa pa ni me bua na. Pa ni bompata. Roma Milo disco. Pa chow. Mi fie kase pa wo ho. Bompata ho. Na o papa eye me dofo pa me nua mema mu nyina me ne bo pa. Ne ho jo. There's a woro what's just a young tono every say if you're the go be a money concert ya. No many jim. It is a young omobo suluku baby. Na would dim recap TV. Why no one am business yanaja. It might be different. Hey, I'm so proud of you. Now no mobile can one can't tell what talent we. Oh. Wow. Now why are you my baby? But you said maybe university and name service into this side. Oh, hey. You know, University. University, where they? But you administrator. We administrator, University. Doctor, oh, but you but I saw her. Of our oh, okay. Yeah, if you're professors and Kwame, my bone. Professors and Kwame, Kwan, and when you me. Made a movie. And I'm a dream for friend of Minnam Creative World in him. Wow, Ghana for me, I'm a chopa. Don't worry, me come on, na yedi nkomo kakra. Wa hene, wo so din de say? Ba chef me Emmanuel. Yeah. Nyame ne yo ho. Anya sa. Sa pepe. Emmanuel also adwuma ya na wo ya na foforo ka ho. Oh. Sisi dey we na me. Okay. Yeah. Now how many years na wa join? 2003 na mbae. Oh, me find say me join be 1 year ni. Be 1 year ni. Wow. That's nice. Inti no na say, munyina moye ho adamfo nua. Sa. Ana monenam. Inti mre no eso ana munyina mahia. No ma be hia mu wa ha. Wa yin wo free he? Ba so me free asante be kwai, be hinase. Be hinase. Be kwai. Yeah. Be hinase be nkokotro. No, be poano. Poame. Poano. Yeah. Banson Road. Oh, okay, okay. Wafa, wo so free he? Kwada so me your side if kwada so na ma me side. Ma side if Santa say pray. I pray ni kwada so de obeba kwada so nko pray. Ha na ye. Cause of a different reason. Obeba kwada so. Wa hene guys. So lokundi atim say when I agete so wa wom. When I best dancer wom. Obin kan chiro. What say the no 1 and 9 no. Check it. Asa akro ma mi kokro maja no. Instagram here. Sa mi Instagram here. Check it. Na say TikTok wo hobi. Oh, you mu wo mba to nya waje so nkwa wo kogina ho. Mo ko as a group. Eno ano no. Nti wo no ubeka so ye adwuma foforo bi kan we hu ana. Me printer design them sa. Nothing can me fear me friend kan be penti ama me. Oh. Dodo adai. Be yen gidi pa nya agoro so. Sa ubetiti so say hu. Edi ama me. Nti obi be painter on friend. What telephone number you saying? 0249 20 7252. 0249 20 72 52. Within the same. From Steven Boatin. Enti no me ba cho fresh Steven Boatin. Na Steven enya den. E me painti u fie ma on na mrante ye adwuma no. Yen support wo mu. Ebi bokro no, ebi din sem hunu a emfata emfa hwe nkofie. Okofie no asa the problem kase asa akofie. We die oye na adwuma. Oye painter and wasa beka nuanom hu a wasa join Ghana Black Star Brass Band. Ona mebo atran mako lieutenant ho. Officer. But you also didn't say. Oh, me di Herbert Kodwe Eboa.
Herbert Kwadwo Yabua. You okay? Maybe South Wajuma way. Maybe I'm school. Uko school. Good. University of Uniba. Okay, I had the nana. The Central Region. Central Region. Oh, okay. Wow. Ti I don't know what you say. Yama Quine. Pam. Me wo baby wo Alhassan. Me baby as nani sabi. Efra kakra. Alhassan frame kan say mama Quine. Went to open transportation. No some yama said yeah. Nice one. Mekwa wuni ho. Na wo so free hin. Free. Adansia Krofum. Adansia Krofum. Krofum for hwe. Airport. Airport dem aju krom da damboa. Ana menje ye. Onji me krom. Na pacho wo free hin. Yanga some free Ashanti Quetta or Volta region. Ah! Free Kumasi baby. You are Voltarian. Yes. Medekukosia. Not there. Metipa. What a pa. Any here because I want to there. Who do our Nimbeguasi? Metipa. What a pa. Said the Edika can my friend airport because I had more airport and was I joining group. To make one nest. Not that can be some of their mobile bono. And actually mean my name music. It was school. Why ne? Woodin, maybe I will free. And it says we were Juma for be our ya. Pacho midin de Francis Bacha Hinkai. Uh-huh. I mean, you know, so your mind company limited your ton, proud foreign proud na. Oh, I now turn I'm telling them what on. As you your mind. Nana, okay. Woodin, I'm able to pay. Why once I want to home. I'm my uncle on a mobile, won't check with sister. Nano pay. Me bacha wa onim no bia fan kran man say a serious warning. And I'm the many back where man on. Ope, esu jaman. Oye ni papa. Into dem the bacha we ni papa. Fe no ma fe wo. Enti esu jaman de busu ani nyina am nan fofo. Esa me busu asa ka ho. Enti ho na wo no abadwa ni wonu amu. And I so free him. I should be free Seria, 20 Seria. Hey, ya to bo e be kwa kodri. O ka don here keska enko. Ohene. What's why me come here sending in Abu Krum? You free na adwuma aye. But your friend me have my customers, me your construction. Oh, okay. And I'm safe to tell you Seria Tetrefu. Seria Tetrefu. So Seria. Pachai. To me the same road. Pachai. Construction we are saying company and answer mason type maybe. Me can mason type me ana. Me name workers na my year adwuma. Na so we boss. Pachai. Oh, it's not Kenya me. Amen. Enti se me si me da na me ye bibi na me frɛ wa. Oh, yeah, beba. Me the paper not to drawing it manwa. And one was Antia. Oh, that we a web betting. A word eh. A betting in Biani. A word betting in Biani. A word betting in Biani. But I for number 2. But your number 0599 275964. Yes, I'm supposed to be 0599 275964. 5964. Dinner was here then. Yeah, Berma Cosmos. Yeah, Berima Cosmos. And the Baba said we be fuechi. And kwaya the fufro. Why in a bammy? Now we are black dodo. Me bewa. Obeshi. What did he say? About your friend and AJ Bema. Ampa. Berima papa. Unia be show any. Na J Berima. A J free here. Never saw me free Seria Tetrefu. Ah. And we ain't have one. Me chiba me no. Hey. Inti ya krono no nkoba nko ni. Wachi wa mi onu. Bacha. Wa ampa mo se. Na woso ye adwuma ben. Bacha for now the adwuma we ya na me. For now the we ya na oye. Yo se we afọ hwemo. Ma. Ah se we afọ ye chemo. Ba ye mum Tetrefu to aso. Ayansa abra e bejima ni monyam. Se we Tetrefu for ye cham na so de nese. Se we wa yeah, then Tetrefu to us why yes. Mr. Spence, I'm wondering how the body Miss Roma cry. Why no didn't say? Didn't you for the enemy Maxo? Because I feel quite so. Me you more pizza man as a kitchen assistant. Yes, I'm crum me. Me am interested. Was I from Maxwell? And I sat to quadas. And I do pizza man. Chicken assistant. Hey, Quadaso against Odianya. Quadaso de Haya of Mamfa and Amfanco. Microm knew into a say Quadaso. You baby, I ain't. Tokro be a shishamu. And the papa and quanson yede. Yeah.
Na mumia mi sa banku wura say, why any stew na dru he. Why ne? We stew na dru he. Oh, akwa ni mo fine. Akwa ni mo fine. Me say we stew no wadama adru he. Sisi akasa ye de nkuma no ene nyadoa no ebe gu ye stew ni mo. Na stew na ayabia no. Ayabia. Na mole na mun kan na mo de boba no hwan be kan. Asem mo nyame be ye. Ene nyame ka banku no. Yen ye stew no. Na ye wi ayehia no wiem age ye banku. Ono no tumi de pano 5. If it is 5,000 people. Inti nye banku no ntimi nka. Ose ye kra de 12 penti nyankopon de ne saba ku ya no de benu banku mu a ama na bene on kra de ohome kra ti bi kan wie ana me boa I hope say me bisa obi the same question bibi wo ha obi person ne me share na o kan na bibi ani ho ye nya bibi ama ye panyini wo hene o so me bisa okrom Pacho o musa me free asante ache ntina me pa amachi de den musa entina pa amachi de den me so wa wi amachi be bolumba ma wi ya mo be bolumba mame se me bisa o so ba bi afri me bisa o eh pacho free he Abidjan Kwanta. Abidjan Kwanta anu awai Busumchu road tra patra ampa why ne brani e pedali lumba wa yentumi han ntimu ana mboba amaye sabre kra dem ye so so wada wa busy e friend na onfa enti pacho kama masakete oho ye de kete ni betwato ye de kete no e betwato ye didi ya na ye didi ana ye bebo ansa na ye didi in between however kete baba Usi, give me a run up of say mami of the stew. Run down of the stew, niche say. To say akaka krebi na ye de yonkuma na ye nyadoa na kogu. Akogum. Inti mu bolumba se mitumi ye. Me se banku ni de nyame kan den. Amaye. So si nyame ye. Inti ene mo ma elumba. Samba ma elumba. Me pesa Ghana fo hunu say mo ye dynamic. What the faha mo bebo. What the faha mo bebo. Na we amba ma hip hop. Ane reggae. Muba reggae so. Nesaka hip hop reggae kete. Meboa. All right, mo me lumba nyum mienu bi pe na fe. Ye mfa nko ye banku no. What you say? Hey, what hene? Yo, I'm so proud of you guys. So proud.
Too much. We are magic. Ghana for wait, Ghana Black Star Brass Band. Say Uncle Shaya Bankuno and Kumanwa. Let me do my tia, Humberija. Officer, let's go and check on our old crew. Na fe ye hu say ya be de banku ni sisu oti ayeda yo. Na fe ya to aso. McBrown's kitchen ebusuafo aduane pe de. E mema na ba o masa be huro mu nsa. De onumu numu. Me de me so me de nsuo ene chense asia se. De ba hunu banku na be ka no wo meka. Ne enko. Mebua. Aha, ti ba cho hwa na e hu no. Ba we ya. Na ha no so ye ndan nkruma ne ye ndan. Ye hwe nkruma na gum. Ye be hwe nkruma na gum. Okay. We kra de adwo chense na adwo. Nti nkruma no e gum finally. Fafa ni hu ni good like this. If you gum. Nice one. Oh munkruma yi etiapo. Ai etiapo afi obenum kakra bi. Na ofa hwa na e ka banku no. Meo. Wa. About wa. Ana mea. Wa, okay. Kaish, mani wa ha. Ye na kaminya nko bi ka banku na ke ebonyum. Woso na ugina dondo yi wo sayi hu. Ugina ayi bani ayi drums yi hu ni. Oh, aye kama. I am pay your favorite ampa. Said the num wono. Just on pesa bete. I was halfway. Ye the best see her ya near jai banku no ama bra yi. Na waka. Brian and Tammy and Cobonyum. Banku cross it will be animka. Say ya. Why, who cried who chrome to way perfect for you? Who was that? Aye. In terms of all no near Kai Bankun, but what is important is Bankuno at the demo and the demo as long as a bebenino. Would dear day, the ye. Nancy studio, I net da, and my Bankunu cried the demo won't mean a day. Endi ana Bankuno can come and any. Into some more confirming with you no mention in the BBA. Some more pedia na fe Bankuno dear. Yabeka no behind the scene near to me commercial breaking ma. Stew no. Cash, Obra running so no abano. O boss. 1 mile boss we next week. Muko bo shabo na on vanka hon. Come on. Oh. Bankura. I said the Amasa near Buffalo. And children on the pint and person can. Come on. Bankura, you may have your tongue. You may be at home. That's it. Wow. I was off for. Yes, 2 now come on. A beman asima, Bruni be say, Beman no in kitchen, kate. Na Fakokwan, where the anchor so fully. Nice one. Bankuni the F4 Becca. Na Wako Buana. Your Jane be sway, the begun. Oba the Jane be so. Okay, Gia. Auntie now reserve no. He Jane no better them. Senabea would dear bet. Yo. And then I will see for on that note, tobacco commercial breaker. Your commercial breaker, banner share. What did Jane and a goon way your favorite yampa? Hey, come on in quany in a me. Any favorite yampa, why yen come. Diana still need dinner. Or for Yantam, I for J. For Ganyo, Ubon Dimami. Yeah, try one but say, I have a name rant here. Yen needed an any besuo. Near ya bomu. Na ye didi enko bia banku de minim say wo betumi aka ha no na me hwe so betwa but wo metwa correct ye ba sesi a ni abedidi
tomato mix. Ofa kakra. Na ye bebre. Fa kakra ye nkwan stew dodo a ope. Tasty Tom dear, it will surely give you value for money. Steak and little is enough to get our desired quantity of stew and soup, and it doesn't color your meat or chicken. Tasty Tom tomato mix into. Me handwriting and sada. Into customers bar never. I don't compromise on the quality of my food. Use Tasty Tom enriched tomato mix. This advert is FDA approved. Martin, my show with my omba. Papa told him, never so being here scan. Now only scan here, Mama Missus and I come to Musa. My way so fast on every no. Sikefia, Michana Busumiano, as so fast on no. Before my pet, you know, mobile memoir, and it's so be a bomb about you. Baby dinner, yena and fast. I say, I bring me over my way insurance no. What do boost your name up pabako ebe sheso? Me trust so free munkwadia. Ebe call moi. Na wana we hear my way insurance no dear. Yebe call moi abra oko ya dear crown. Ya dear anankwenshia ebubu agua. We ye wushia enye. Impo wakoda yare sabia ebro namienu. So what the 18 ekopin 59 uwa pomudia. Ubetumi abeka my way busiano. For phone, net dial is *165#. Ewo MTN so say sia. Send my way Kase no way. Dedo spices. Taste day inside. But Dedo spices here what Diani say. Nanya good taste. If we say yeah the natural spices and yeah organa hey yao. Ane you want all purpose stew, noodles, curry and nutmeg and a jollof. Dedo spices. Taste yummy. Taste lemon. Dedo spices. Taste day inside. FDA a jedi in kratoya too. Nice wig. It's my hair. Wow. I love your wig. It's my hair. Wow. MiPROMO. Eye onu ankasa ni hair. Wow. Try the new BO16 No Lie Hair Relaxer and thank me later. Easy to use in just a 3-step process. It's so easy on the scalp and contains shea butter, coconut oil, and olive oil for healthy hair and scalp. Now that's wow. New BO16 No Lie 3-in-1 Hair Relaxer straightens, strengthens, and protects. BO16 Express yourself. The GC brand. It's all about you. This advert is FDA approved. McBrown's Kitchen. McBrown's Kitchen. Ediane pa ede. Ebusuafo, wo hwe mani mama bre. Dear boys ya me ana mensi o mayami. Asabone nyame nkwan ka me wigi tu ato aduane ni mu. Na ni bibi o mawie. Bankunu de efu aka ne kama. Saa na stew no so no aja. Drums man. Was the favorite no. Ono so ne Enoch. Aye ne kama. Ama ne mrantie omu ba bedie said ye wunim no mese season wey eye bibia ye de sesam motivational season untumi ntina wiase kwa abra onya twe nti obi ye bibi ne de na osese ye piano ye de aseda be ma boafo na afa ye de omu achede ama omu na ya sakakra ye wi ye je aduane no emema ma hwe kra we enso omu enso so omu ni nyina mu try ema me nti sabre ye be fra opanyini eno Mr. Obra Ben me na as we leader see you go atade mu mintimi san ho anfro bi foforo ti see you ye beda wase woni umrantie anya enne ba bia mo hye nyina matumase ama mo nyina ma bedru ha aye be eye de ye ton ye ho nya sa no aduane age ye ni me wa achede asisuru ade ma wo me de asede ma high sense eye maboafo akesefo pa ni bi nti high sense me ma mo kettle me pa cho mo fa iron ba ko emeka omo ho wai na dachi mo mu ko ba bia omo di ato o mata ade mo fa meka omo mame oh yeah nice one ana me ma o GC brand Gandu Cosmetics oyenku waye sam na di dware waye deodorant eno no maka bia kakra bom enam de aide aka home enie me fu me ko Dedo spices Tasty Tom so aka home into it kama pa and rich tomato mix and a jollof mix sana Tasty Tom pepper and onion so ebi hyemu ewo ho we ye niam me de da mo asem pam to ayo no we sha fabra nice one Sharon dia bampa cho munye nka ho mu ko ba bia mu nkai se na my ayon na ye mfa nto ye niam from high sense
Adiana mo ka kire maboafo. Pacho ye da obia se wanya akonya ahwe na ye da onu kriase. Wona oda me ni me kru ase. Akonya we die. Akonya we die. Ene nyamia. Enye nyamia. Eye nyame. Eye nyame. Afa so me dia mo fa sedama awuchi. Pacho awuchi nyame hia. Ane. Oh. Da was. Awuchi nam kasa me pe brasman no ma ye aduane oso na mu dosu kra menye biam. Me ma be for anana oh. Ye kono one at a time. Nti adru musui ebedru next group so enche kra. Enoch. Osi ya hwehwe mo kira kwan a ye behu mu wo he. E kira kwan no wo na the number to so. Na so obi hwehwe mo a me say we no electricity no connection power. Eno ane member wo ma bacteria na rhythm no flow kama pacho hwe ha na bo mo telephone number no so bi. Pacho ye wo Askwa Kumasi City Mall. Opposite Akuma FM. Askwa Praise Be Road na. Na number ne 0553 18 04 19 0553 18 04 19 and a number ba ku bi a sound so 0543 32 93 45 0543 32 93 45 ni now WhatsApp Ni now WhatsApp baby abe from bia so me so mo be come boa baby float outside the Ashanti region so be any business on here float pan and type float pan na mutabo chesa ye activation ye hia mo ye we keeping ye wedding na you say the wedding so be pa dilo to crown as of ya we dilo to crown na as on hojoba onya I will say for on this note, yes, sakakra on megina yanka sabio. Na majedi and in bibia mom na woman and cabo murdie na ye didi waha. Na yan shadi and so answer. Pato, baby muko. Hey, kubenya issue. So you see you tobo. Nana. Machia de dia. Nana. Be a still no so and now woman just you know. Yankwa. Wow. I am a yasa benkuno. Tessa my name was a member, Mamoyamo so. And I can crabby but a man, Jinam no dosu. Mebuana. Now they are quite I have my money to be paid. Said the wood two tear you over the bar. I be human. Why, oh, favorite, Anna. Who do me and pie. And then I say, Mamma, and your mark on the fear for feeling.
kada kamidi banku na jamo mama mo sai sa kamidi jamo na sa mo switch ko reggae no mama hu chale mo mom sama won na we guy. This is Ghana Blaster Brass Band. Sabre de mema me jaduane na ma me mo wi momla na ye nidi acho yenkwa ye di ni shabo roll it and paje je roll it mo amanya bi mu hwane banku no mama no aduane hey braba je manafo afa ye mompaye wana bebo banku rabo bone quick 2 seconds Everybody that was see. Odi adum ye nwumri hira so na manu nso mo munya bi nyina so amen ene mpacho munidi mamia e mamu studio no kakra wa ha ai mun studio ne wa hai ne be ye nie momi en froso ne horo yen sa ne shada nya de emedi what I say we de mo be kan wa so me de men ka bi mo mun ne dia na mo kan wa so McBrown's Kitchen, again in Pedro. McBrown's Kitchen, Adriana mo di na to mo sai Mami be just look about on Adriana. ubeja so lukubo no mo to aduane Na wo hwe nkwa de nsure chi. na be ye ne kama pa ene na butuafo ye didi sabre de ye ne wa wie ato ye ne adidi nyame hira o sa o share McBrown's Kitchen ma me afi na ne ga na fo adi nkantum kama McBrown's Kitchen no mo de so aduane pede McBrown's Kitchen Aduane pede anu anu no mo ma ba McBrown's Kitchen, again in Pedro. McBrown's Kitchen, McBrown's Kitchen, again in Pedro. McBrown's Kitchen, yet to cano, get it bow. So when you know, no am I in here. Yet to cano, get it bow. So when you yeah, my share. McBrown's Kitchen, McBrown's Kitchen.